Dumelang bahaeso le amoetswe ka diatla tse mofuthu kgasong ena ya ditaba ho SABC 2. Empa re qala pele ka dihlooho tsa tsona. No reason, there's no plan to disband the PEC. We've got a leadership that is leading this province. Mopresidente Cyril Ramaphosa o eteletse pele kopano ya komiti ya naha ya tshebetso ya ANC le ya phethahatso ya ANC KwaZulu-Natal e ntseng e tswela pele Durban. Moeredi thakgola semmuso ka ditaba tse reng Mopresidente Cyril Ramaphosa o eteletse pele kopano ya komiti ya naha ya tshebetso ya ANC le ya phethahatso ya ANC KwaZulu-Natal e ntseng e tswela pele Durban ho sekaseka maemo a tsamaiso ya makgotla a metse, mmuso wa kopanelo le phano ya ditshebeletso. There's no reason, there's no plan to disband the PEC. We've got a leadership that is leading this province. So those rumors are rumors that are just flying around in the sky. We are here, as we are going to be doing to all other provinces. We're here to consolidate the unity that has been forged here, strengthen the ANC, and also look at how National can assist and strengthen the ANC in the province. Tonakgolo ya Gauteng Panyaza Lesufi e re ba fokoditse ditekanyetso tsa diphuthelwana tsa dijo bitsong la ho theha menyetla e mengata ya mesebetsi. Lesufi o buile sena nakong ya ho kgakolwa ha lenaneo la katoloso ya mesebetsi ya setjhaba la ho hlwekisa le ho mamela dingongorego tsa baahi tse kenyeletsang bothata ba ho kgaoha kgafetsa ha phepelo ya motlakase stadiumong sa Dobsonville Soweto kajeno. Le rona re batho. Le rona, we deserve to stay in clean areas, and we must go all out there and clean our areas. This is how government must function. You must not know somebody or bribe somebody to get a job in government. You must apply and get that job as you want it. We said to you, and I said this to the MEC, our township deserves to be clean. Baahi ba masepala wa lehae wa Matlosana o Klerksdorp Northwest ba tletleba ka ditjeho tse hodimo tsa motlakase le ditefiso tsa masepala tse sa laoleheng. Ba re ba reka uniti tsa motlakase ka ditheko tse hodimo haholo ho feta ditekanyetso tse tlwaelehileng. Mathata a tsatsi le letsatsi a tlhatlhwa e kwa godimo ya motlakase. Mme yo o sa direng yo wa bana ba le bararo a re seno se mo ketefaletsa go tlhokomela lelapa la gagwe. Ke reka motlakase tsatsi le letsatsi, ke reka motlakase wa 50 rand. Ka beke ke ke spenda 300 and something. Ene ha ke bereke. Mathata a ka ke gore ha nke ke bona batho ba di metara ba tla go bala di metara. Billy Mhlakaza yo nang le kgwebo mo lefelong leno a re masepala o duedisa baagi tšhelete e ntsi ya motlakase le ditirelo tse dingwe ka bomo. Rent statement ya ka e tlantse le go godimo each and every time. Ke bona bothata bo ka bo. Ka ora ke reka electric ya 50 rand empha 5 units. So gore ke spenda 100 rand each and every after 2 days. 50 rand ka ntlong, 50 rand ka mo shopong. Le fa go le jalo, masepala wa selegae wa Matlosana wa re ditlhatlhwa tsotlhe tsa dituelo tsa ditirelo tsa masepala di tsamaisiwa sentle. Mo tabeng ya di statement sa bona re tlhalositse kgafetsa ko dikopanong tsa rona gore go ka diragala gore batho ba ba di statement tsa bona di katswe di sa siama ka mabaka a itseng, mara ga gore ga ba chargiwa ka tsela e maleba. Masepala o ikuetse gape go baagi ba ba duedisiwang ditlhatlhwa tse di sa siamang go begela gore o tle o rarabolle diphoso tse di ka tswang di le gona. Sentle English, SABC News, Klerksdorp. Tshebahalo ya ngaka Nandipha Magudumana nakong eo a ntseng a hlahella lekgotleng la dinyewe le Bloemfontein e bakile dipuo di ana ofela. Baahi ba na le maikutlo a fapaneng ka taba ena. Magudumana o simolotse go tlhagelela fa pele ga lekgotla tshekelo a fitla sefatlhego sa gagwe mme lekgotla la molaela go bontsha sefatlhego gore le itse go bona gore ke ene molatofadiwa e le ruri
morago ga foo makudumana wa nnete a simolola go iponatsa. Batho ba bua fela ka dinala, moriri le sefatlhego sa gagwe se se kgabileng. Go feta foo makudumana wa parapala monwana ya gagwe ya lenyalo e leng gore e tshwanetse e tsewe ke badiredi ba kgolegelo fa a tshwarwa. Baagi ba Bloemfontein ba tshwaetse jaana. Ha ibeneng ho kgonela hore a fumane dintho tseo le teng e se ka ho tlola molao ene e le ke bophelo ba hae o tlwaetse ho phela le jwalo hobaneng ha sa tlwaelo a dietse. Bangwe ba batla go itse gore o bona jang ditirelo tseno a le kwa kgolegelong. Taba ena ya nandifa ke bona e le special treatment. Ha ne ke mo bona o na le motle o kentse manala o smart so ke ipotsa hore na di a kgonahala ntho tseo hore di kene ka hara toronko na. Lefapha lwa ditirelo tsa tshiamiso lwa re molatofadiwa yo iseng a tlholwe o na le tetla ya go newa dilwana tsa gagwe fa ya go tlhagelela fa pele ga lekgotlatshekelo. Hairdressing sites and salons are available in our facilities and there is formal training offered in that particular space. Metswedi ya tshedimosetso le yona e ne e tlhanasela ke bontle jwa ga makudumana. Kamogelo Siekwi, SABC News, Bloemfontein. Lelapa la moahlodi ya beile meja fatshe wa lekgotla la molao wa motheo Yvonne Mogoro le re maemo a hae a tsitsitse sepetleleng sa Johannesburg ka morago a meha kotsing ya koloi pakeng tsa Warrington le Kimberley kgwedi ya fetileng. Moahlodi Mogoro ke mosadi wa pele wa ho sebetsa lekgotleng la molao wa motheo dilemo tse 15 mme a beha meja fatshe ka selemo sa 2009. Mogoro o ile a tloswa sepetleleng se Kimberley mme a iswa ho se seng se Johannesburg kgwedi ya fetileng. Ka nako eo mora wa hae Ithateng Mogoro o ile a re mai o tla tswela pele ho fumana thuso ya ditsebi. Dingaka tse ntseng di mo fa thuso di tla tekela lelapa tlaleho ka maemo a hae. Ho sa le jwalo dipatlisiso tse amanang le kotsi eo di ntse di tswela pele. Lefapha la naha la dikamano tsa matjhaba le tshebedisano le netefaditse hore lenqosa la Afrika Borwa naheng ya Algeria Bili Masetla le hlokahetse kajeno le dilemo tse 69 ka morao kula nako e telele. Masetla o sebeleditse makala a fapaneng a mmuso wa Afrika Borwa a kenyeletsang la ho ba molaodi e moholo wa lekala la mautlwela. The Department of International Relations and Cooperation is deeply saddened by the passing on of South Africa's ambassador to the Republic of Algeria, His Excellency Bili Masetla. Ambassador Masetla passed on today, 14 May 2023, after a long illness. Minister Naledi Pandor sent a message of condolences to the family, friends, and all the loved ones of Ambassador Masetla, saying South Africa has lost one of its dependable representatives and most experienced, who was a firm believer in the ideals and objectives of Pan-Africanism. SABC e boetse e wetswe ke lerule le ho ho latela ho hlokahalla kotsing ya koloi ha mosebeletsi wa yona ke Fuwe Mokwailane eo a neng a ntse a le tshebetsong Bloemfontein. Mokwailane a dilemo tse 42 o hlokahetse maobane nakong eo makoloi a mabedi a neng a thulana sa dipheleu mmileng wa N1 haufi le mmila o moholo o lefellwang wa Frikekte o tloang Bloemfontein. Batho ba babedi ba tlalehilwe ba hlokalletse sebakeng sa kotsi. Mokwailane o qadile ho sebetsa SABC ka 2004. O sebeditse maemong a fapaneng pele a sebetsa lefapheng la ditaba le la dipapadi e le Vision Mixer. O sebeditse o siya batswadi ba hae ba babedi, moradi, baholwane ba hae ba babedi mmoho le kgaitsedi.